Emakhosini, siyakhuleka emakhosini, siyapaphatha, shaya isandla phezu kwesinye. Welcome to my channel. Ngingumzilikazi kaMashobana, ingane yamakhehla ozalo likaDonga likaMavuso. Ngiyizinyane likaNtshosho. Siyapaphatha abantu abadala, shaya isandla phezu kwesinye, siyathobeka. Amago. Namhlanje abantwana bakamoya ngiphakama phezu kwesihloko esithi The Downfall of Spirituality. Namhlanje ngifisa ukuthi sikhulume kabanzi ngokwembathwa. Sikhulume kabanzi nge-African spirituality and the downfall of being the chosen one. Izinto esidlula kuzo ezenza ukuthi kube nzima ohambeni lethu likamoya. Njengomzilikazi kaMashobana, ingane yamakhehla ozalo likaDonga likaMavuso, ngithola ngisesimeni la khona abantwana bami bakhala ngento eyodwa. Manje belebe ngi-addressa nga-one bengicela ukuthi ngithathe lithuba just to address it, ukuthi sikhulume kabanzi. Ngosami kuphakama ukhophomelon, so isingisi I'm aligned namhlanje, ngiyadlala. But ngisacela ukuthi sikhulume kabanzi ngazo zonke izimo njengabantwana bakamoya esidibana nazo just because we were chosen. Bengisacela ukuthi sikhulume kabanzi ngezimo esindlula kuzo njengabantwana bakamoya. Yazi ukubona ukuthi ngesikhathi thola ukuthi uyazi ukuthi wena you are spiritual gifted, uyazi ukuthi wena wembetho, uyazi ukuthi unesiphiwo. Yes. Kwesinye isikhathi uphakame uzama ukulungisa impilo yakho kodwa ungalitholi lolusizo lolu olidingayo wena elidingwa izidalwa zakho. Ebese izidalwa zakho zibona sengathi wena uyihlongandlebe kawulaleli kanti usuzamile. Kuze kufike to the point la khona ugive up ukuthi ngizamile ukulungisa isipho sami but akukho oku-alignayo, uyabona. Ebese emva kwalokho ulahlekelwa izinto eziningi. Ulahlekelwa umuzi, ulahlekelwa imoto, ulahlekelwa umsebenzi, imali ayihlala ezandleni, the works, uyabo. Emva ukuthi usulahlekelwe izinto ezithile empilweni yakho ngenxa yokwembathwa kwakho, ebese uyaliphakamela uhambo lakho. Yes. Uyaliphakamela uhambo lakho. Kukhona lesimo lesi sokuthi ithonga izidalo ohamba nazo, ingelozi yakho yokukhanya, ngesikhathi iyenza izaba zokuthi wena yamkela uhambo lakho, wena yamkela oyikho, baphuca konke okuyigugu kuwe ukuze uzokwazi ukuphakama ubhukule uyofuna usizo. Nakho-ke engikuthola mina njengomzilikazi kaMashobana as a downfall of spirituality ukuthi uthi uma usuvumile, yeso, usulahlekelwa okuningi ngenxa yengulo yakho, ngenxa yengulo yedlozi, ngenxa yengulo kamoya walahlekelwa okuningi. Okay, usuvumile, yeso, wamkelela isiphiwo sakho, uyihlambululile imoya yakho, wamkela isiphiwo sakho, wamkela oyikho, wa-acknowledge, wabatshela ukuthi abakwembathi labo awuhamba nabo abakwembathi, but still impilo kayihlangani. Okukulahlekele uzama ngako konke onakho ukuthi kubuye kodwa akubuye. Uyaphahla, uyabika ukuthi bantu abadala nakho ngiyithola ngesebishini, ngilahlekelwa yiko konke, kangazi manje ukuthi ngizokwenza njani. Kwesinye isikhathi siyithola siseyikweledini, uthi mawuhlale phansi ubheke ukuthi ngangena kanjani kule kweledu. Izikweledu ziyaphayila ukuze uzokwazi ukukhokha lesikweledu, kumele uthathe esinye isikweledu ukuze uzokhokha lesi isikweledu. Bese kwelo ukhokha leso sikweledu sekumele uhambe uthathe esinye isikweledu. Uyabona ugcine usubisha ezikweledini ngenxa yokuthi ithongo belenza izaba, belenza ama-means ukuthi wena sukuma wamkele oyikho ngoba kade ulindiwe. But into enzima kakhulu esihlulekalayo ukuyi-understanda njengabantwana bakamoya ukuthi
lalela. Ngesikhathi ngiyazi lento ngizoyisho ayikho yinhle brutal but ngikhuluma iqiniso. Ngiyazi kwesinye isikhathi kunzima ukuthi ulamukele iqiniso. Iqiniso alikazi lapha mnandi but sicela ukuthi ungilalele. Angithi wena idalwa zakho ziphakamile yeso. Ziphakamile zakutshengisa ukuthi sikhona. Wangamlamukela ngithi uhambo lakho. Obophupha ngamaphupho banamaphupho benezibonakaliso kwesinye isikhathi ube nale sense yokuthi usensebenzweni. Uyabo idalwa zakho manje ziready ukuthi zingasebenza kodwa manje kwesinye isikhathi kenze ukuthi kwesinye isikhathi it's not even your fault ukuthi awuzange uze kwamkela uhambo lakho usukumile kodwa wangaluthola usizo but indlela idalwa zethu ezirezina ngayo mhlezi ngisho ngaso sonke isikhathi kayifani nethu. Okay, idalwa zakho siphakamile zakutshengisa ama signs ukuthi sikhona. Amaphupho akho akuleader ekutheni wazi ukuthi wembethwe and sekuyisikhathi sokuthi wamkele uhambo lakho kawuzange uze ulamkele. Bakunikeza izikhali zikamoya ukuthi phakamisa izikhali zikamoya wena kawuzange uzuphakamisa. Kukhona izinto oyiphuphile ngamaphupho kuthola ukuthi namanje awukazi uzuyiphakamise lezo zinto, kawukazi uzuyithenge uyihlambulule uyikhulekise uyiphahlele uyibike uyibeke la olonduzana okhuleka khona ukuthi idalwa zakho kazi imbathe izinto zeni. Abanye bethu abanye babantwana bakamoya kuthola ukuthi impahla zakho zikamoya eseyodrobhini noma wayithenga wayifolda wayifaka eplastikini eminyama wayibeka somewhere. Isipho sakho kawusiphakamele but uzalo lakho lilinde wena ukuthi phakamela obizelwe kona ngoba wena unobizo lokuthi wena either uzophulukisa umndeni wakho uzophulukisa abantwana bakamvelinqange ngaphansi komthunzi welanga. Idalwa zakho kade zikuncenga ezwe yini kade zikuncenga kodwa wena ungaphakami usuphakamileke. Manje khona lento esenzayo njengabantwana bakamoya ukuthi sifuna ukuthi sengathi ingulo ingahamba ngamathems ethu ukuthi just because wena usu ready mele manje yonke into yenzeke ngalendlela wena ofisa ngayo. Akuhambi kanjalo. For the mere fact ukuthi idalwa zakho zikuncengile kwaze kwafika lesikhathi la wena usuphakama khona. Njeba bengisho naseqaleni sometimes it's not your fault uzamile ukulungisa wenza izaba but wangathola losizo olidingayo. Uthe mawungaluthola usizo awuzange ubuyele edalweni zakho ukuyophahla ukuyosho ukuthi abantu abadala ngizamile kodwa ngihlulekile. Ngiyahluleka ukuthola umlekeleli ozokwazi ukungilekelela kule ngulo yedlozi kule ngulo kamoya. Kangazi ukuthi ngenze njani. Ngisacela ukuthi ukuhlala kwami phansi nokuthula kwami ningakuboni njengokuthi sengilihlongandlebe noma kangilaleli kodwa ngizamile ngokwami. Manje sengiyekelela nini ukuthi kube yini eningiphakamelayo. Ngitshengiseni bantu abadala la usizo lwami likhona. Kawuzange wenze njalo. Uzamile wahluleka wayihlalela phansi. Okay. Ithongo selikuphuca konke ligugu kuwe. Usuphakamile ke ngithi wena usuziphakamela isiphiwo sakho wahlambulula imoya yakho manje usufuna ukuthi sengathi izinto zingangahamba ngefast lane. Sengathi ungathi mawukhuleka imkhuleko yakho izwakale manje. Kukangakhi izidalwa zakho zifika kuwe zikhuluma nawe zikuncenga zikunxusa zikutshela ukuthi sabela uyabizwa wangasabela na. Kukangakhi. Okay ke mntana kamoya ususiphakamele isiphiwo sakho. Ngiyazi ukuthi nifisa sengathi impendulo zenu zingasheshe yebuye. Ngiyazi ukuthi nifisa sengathi umehluko ungaba khona emva kwenhlambuluko emva kokuthi wamkele isiphiwo sakho. Ufisa sengathi izinkulumo zingamathongo zingafika kodwa nalithongo lilinde wena. Yeso ngifuna ukuthi wazi namhlanje ukuthi ukuthula kwamathongo ithongo lilinde wena. Yeso
ungayihamba zonke igodlo khohlwa usuke kuDonga uhambe kuNtshosho usuke kuNtshosho uhambe kuMbulazi usuke kuMbulazi uhambe kuMadladla usuke kuMadladla uhambe kuMakhumalo usuke kuMakhumalo uhambe kuMazondo. Ungayihamba zonke igodlo ufise sengathi izinto zakho zikamoya isimo sakho sikamoya nokwembatha kwakho kungaphakama kubonakala umehluko kuhlukaniseke kodwa ngeke kuze kwenzeke. Lesiphiwo lesi ngesakho nezidalwa zakho nomveli nqangi umenze uqobo umkhulu womkhulu ukuze oyikho uzokwazi ukuthi phakame kudinga wena kudinga ubukho bakho kudinga ukuzinikela kwakho kule ngulo kamoya nakuyo lengulo yedlozi. Uyezwa idalwa zakho bezikulindile wangasabela manje ngoba ususabelile ufuna ukuthi izinto zihambe ngama-terms akho. Ngiyazi into engishoyo i-brutal but iyiqiniso angeke kuze kuhambe ngama-terms akho. Okokuqala idalwa zakho kazazi ukuthi njengoba wamkelile wahlambulula imoya yakho wavuma ngomlomo wakho wayinikela kule ngulo yedlozi kawusho ngoba ufuna ukubasusa endleleni ufuna ukubaqhelisa. Kawuzange uthathelele igxathu le step sokuthi ulungise impilo yakho ngenxa yokuthi ufuna ukuthi kushintshe izimo ezenzekalayo kuwe kweyakho impilo. Idalwa zakho gazinaso inxesi idalwa zakho gazinaso leso siqiniseko ngobani uhlala isikhathi eside wena ungamikeli uncengiwe ngamaphupho akhulumayo nangezibonakaliso ezikhulumayo awuzange uzophakame ngoba manje sekuncinza angisho kabi ngoba manje sekuncinza impilo inzima manje uyabona ukuthi engathi sekuyanyukela usuwamkela isiphiwo sakho usuyaphakama ke wamkela isiphiwo sakho uyahlambulula abanasi isiqiniseko sokuthi uzinikele ngokuphelela emqondweni yabo at the back of their minds banalokho ukuthi somnikeza konke ebese aphinde asibalekela. Shuthi mina naye ke so lebesicathuza nje kancane kancane ekunye ngifuna ukuthi nikwazi ukuthi kule ngulo kamoya inika you give and they give. You can't be on the receiving end ngaso sonke isikhathi. Ngiyaxolisa ngisebenza ne2K ngisebenza namanono namhlanje so bayasithanda isingisi ngiyaxolisa ngicane ngibekezelela. So angeke ufune ukuthi ube kwi-receiving end ngaso sonke isikhathi wena ufuna ukukhangeza ngaso sonke isikhathi wena uyacela ufuna ukwamkela but akukho wena okukhiphayo nokwenzayo ukulekelela lezi idalwa zakho. Khumbula ukube izidalwa zakho zazikwazi ukuthi ziziphakamele zona zizimele zona ngabe sonke kasimbathwa ngabe izidalwa esihamba nazo azisembathi zisembatha ngoba zidinga thina ubukho bethu zidinga lemzimba yethu zidinga uqobo lwethu ukuthi bakwazi ukusembatha ebese basebenzisa thina as a vessel ukwenza umsebenzi kamoya ngathi amandla baba nawo ngathi ukuthi bazokwazi ukwembatha thina ebese thina siletha ukukhanya nabo ukukhanya izidalwa zethu zikuthola kumveli nqangi amandla ukuthi basikhanyisele basithola kumveli amandla ukuthi basikhanyisele bawathola kumveli nqangi ebese thina amandla siwadonsa kubo siphinde siwadonse kuphi kumveli nqangi ukube izidalwa zethu zazikwazi ukuyimela zodwa nje qekelele ngabe azisembathi ngabe ziyayisebenzela kodwa zidinga thina ukuthi sibalekelele kule ngulo kamoya senze izinto nezimo ezimisiwe kule ngulo kamoya ukuze bazokwazi ukuba namandla okuphakama bazokwazi ukuba namandla okulwa bazokwazi ukuba namandla okuvika bazokwazi ukuba namandla okuvula
okuqaqa wonke amaketanga aboshiwe kanye nazo zonke izibopho phezu kwezimo zethu njengabantwana bakamoya abambethwe naphezu kwemsamu yethu naphezu kwama lineage ethu nama bloodlines ethu kudinga thina ukuthi siqaqe zonke lezi bopho zozalo lwethu. Uyayizwa lonto leyo? So ngiyazi ukuthi bantwana bakamoya kunzima, yazwa yini, uthola ukuthi neshidalwa zakho uthola ukuthi uyakwenza ke konke. Yezwa, uyakwenza konke, uyaphahla, uyakhuleka, uyahamba amanzi, uyayikhuphuka intaba, uyalihamba ihlane, ukwenza konke. Akukho idalwa zakho ezicelayo ungakuphakamisi kodwa still bathule. Yes, bathule. Ngisacela ukuthi ungasuka endleleni yakho kamoya. Ngisho kunganzima kanjani. Futhi iningi labantwana bakamoya banale mentality yokuthi ukwembatho was not part of the plan. Ngiyakwazi lokho and ngiyak-acknowledge nami ngangomunye owayesho njalo ukuthi this is not me. Ngisindisiwe, ngiqhamuke emndenini osindisiwe. Indaba yengulo kanyazi and ngeke nje uziqale ngami. Yabo, I was like that. Ngidlulile kulozo zimo lezo. Ngisacela ukuthi wazi ukuthi isimo sakho sizoshintsha. Asikho isimo esingadluli. Ilekelela idalwa zakho kuze kufike la ungadembeseli, ungaphela amandla kuze kufike la wena you are aligned nezidalwa zakho. Ngisacela ukwenza example njengami. Mina ngiphuma umndenini osindisiwe, ngikhule emndenini osindisiwe, ngikhule nje ngikholelwa ukuthi amadlozi awekho. Ngikholelwa ukuthi amadlozi awa existi uma sebelele balinde icilongo ngosami ukuthi bayovuka mhlali khali icilongo sonke sivuke, yabo. But ukwembatha kwami kungibonise ukuthi umhlaba awukho black and white. Ngikwazi ukubona wonke ama colors njengale jazz lami, njengalo mhlaba hlangene wami. Babona ama colors abaningana, yabo. So bese ngenze ukuthi lento engikutshelayo nawe uyi-understand, kawuyizwisisi lokho engikushoyo. Ngisacela ukukunikeza like a practical example njengami. Yes, ngizokwenza example ngami. Mina Donga likaMavuso. Okay. Mina ukwamukela ilondozana ubizo lami. Ilondozana ubizo lami liphakame. Ngisebenza college, eMajuba College. Ngi-assistant teacher lapho, ngisebenza eMajuba College as an assistant teacher for NCV kwaphakame ingolo yami. Okay, I didn't have anything tangible egameni lami. Umuntu be successful was my husband. Uyithakho in the business world was my husband, yabo. So kwaphakama ilondozana, uma kuphakama isipho sami saphakama ngesankahlo ngoba idalwa zami bezingenazo izinto ezitangible ebangangiphuca kona ukuthi mhlambe ngizolahlekelwa umsebenzi ngayikelela mina because ngangibona ukuthi sengiyagula from my waist down, ngiphelelwa amandla from my waist down, yabo, nokuthi sengiyawake, senginesifo sokuwa. So ngayekelela mina nje umsebenzi, ithonga zange lingikhiphe umsebenzi, ngaya-resignela mina, ngayekela emsebenzini. So nganginganayo into etangible ukuthi bangangiphuca ukuthi mhlawumbe bazongiphuca imoto, angifuni udriver, bazomphuca imoto, bazomphuca umuzi, bazomphuca ini, ngizolahlekelwa ukuthini, nganganakho. So bazi ba result ukuthi abagulise mina, yabo. Kwaphakama indiki la ngangula khona ke ngiwa from my waist down, ngangiphenduka ikhriphuli, ngikwazi ukulala ngibheke phezulu, ngakwazi ukugibheka emasayidini, ngiyabhodla njengengonyama, ngiyawa, yabo. You can watch Get to Know Me Tech if uyaqala ukungibona. Okay, eguleni kwami umnyeni wami walahlekelwa into eziningi ngenxa yami, yabo. So almost 2 years because December bengenza unyaka ngihleli phansi ngome lapho endabuko ngisebenza. Konke umnyeni wami akuluza ngenxa yami ukuthi angamkela ingolo yami akakaze agregain, uyabo. Then after ingolo ngangena into the business world. Ngangena kwi-business world and I was a tycoon. Ngangena kwi-business world, emva kwalokho ngalahlekelwa yonke into mina ke.
alahlekelwa yonke into because ngenxa yengulo yami. Ile ngihlupha lekhokhomela nqise ngalahlekelwa yonke into ngenxa yengulo yami. Konke okungilahlekele angazi namanje ngikuthole back. Ngalamela uhambo lami after ukugula unyaka ngingazi ukuthi kumele ngiye kuphi. After ukuthola untshosho ngalamkela uhambo lami. Emva kokwamkela uhambo lami angaze ngiregain izinto ezangilahlekela. Angaze ngithole ngisho kodwa okwangilahlekela. Ngiyakhuleka, ngiyaphahla, ngiyancenga, ngiyanxusa. Ngisensebenzweni kangibalekile kule nsebenzo yedlozi. Ngingumelaphi, ngiyasebenza from Monday to Sunday. Ngisebenza ngabantwana bakamoya. Ngikwenza konke okulindelekile kule ngulo yedlozi kumele ngikwenze for idalwa zami, for lineage yami, ukuphulisa lineage yami. I'm doing everything that is needed by my guides and by my ancestors. Akukho engakwenzi ngiyinikele. I'm working, but angazi ngibuyelwe anything eyangilahlekela. Even my business, I nothing. Umuntu methu lutho angaze ngigain anything back. But ngiyaphahla from Monday to Sunday. Alikele mahala. Ngiyaphahla, ngiyacela, ngiyakhanyisa. Ngenza abaladi, ngihamba zonke le ndawo. Akukho abakucela kimi engakwenzi. I'm working wholeheartedly. Ngizinikele engulweni yedlozi. But idalwa zami azikaze zikubuyise okwangilahlekela. Impilo ebengiyiphila like 2 years back akusimpilo engiyiphila manje. Manje ngiyaphila ngoba phela ngiyaphefumula, like I'm living, but akusi impilo of luxury like I used to. Abo manje ngeke ngasuka nje ngithi ngizohamba ngiye eSun City and spend 7 days eSun City like I used to. Like go on a vacation, on a solo vacation. And I afford the solo vacation go plan. I'll afford anything. I don't afford that. And afford lutho. Idalwa zami even though ngamkelile uhambo lami, even though ngihleli phansi ngiyasebenza ngiyinikelile uhambeni lami, but still okungilahlekele akubuyi. Ngize ngaba to the point where ngibuyela ngiyophahla ngiyabatshela ukuthi iyangixaka mina lento le eniyenzayo. Iyangixaka lento eniyenzayo ukuthi ngesikhathi ngifuna ukuthi ngamkele uhambo lami, nakwazi ukungiphuca konke okwakuyiligugu lami, nakwazi ukungisusa from my comfort zone, nangifaka kule mpilo esengiyiphila manje. Ngiyaphila, I'm grateful for that, but looking back, this is not my life. Looking back, akusimpilo engifuna ukuyiphila le ngiyiphila manje. Ngiyaphila, angiphiki ngosami sibonga impilo, but ngifuna zonke izinto ezinhle nami. I want to drive imoto as fast and nice things. I want that for myself. But nikwazile ukuthi ngesikhathi nifuna ngiphakamela uhambo lwenu nangiphuca konke sengamkelile. Ngiyasebenza, niyabona ukuthi angibaleki, kodwa akukho enikuwisayo phezu kwempilo yami. Ngakukho enikuthathile enikubusayo. Nakwazi ukuthatha kodwa manje anisakwazi ukubuyisa. Fana ngabe ngoba nathatha, fana ngabe mase kubuya sekuphindweke kashumi engangeyikho before ngamkela ingulo yami. Manje like ngiyashine, I'm glowing just because ngiyambethwa amakhehla. Nezalikazi ngingane yamakhehla. Fana ngabe engiyikho mani kubona kuyabonakala ngenxa yenu. Fana ngabe nangishayinisa ningibeke esicongweni sempilo, kodwa cha. Yabo, nenziwa yini ukuthatha uma nazi ukuthi ngeke nisakwazi ukubuyisela? Yini yenza ukuthi nithathe, uyayithatha izinto zami, niyayithatha into zami, but niyazi ukuthi angikwazi ukubuyisela. Faka bese nikubuyisela kuphinda-phindiwe, kodwa cha. I'm struggling, ngifuna izinto ukuthi angiphakamisa u1 no2 no3 no4, but kazikho izaba enzenzayo ukunginikeza imali, nginikeze ilotho. Yabo, I'm trying to put a humor to this topic because it's quite sensitive.
abantu abaningi they are struggling ngenxa yengulo. Abantu abaningi balahlekelwe okuningi ngenxa yengulo. Iy'dalwa zethu sesiphenduka inhlekisa, thola ukuthi you are living a high life. Bese ulahlekelwa yiko konke bese bathi hayi ebethwele, bangazi ukuthi awubozi ungathwele, cha uzange uzuthwale, but yingulo. Ingulo ekwenza ukuthi uzufike kule point ofika kuyo, kodwa manje bayahluleka, obambethe abakwembethe bayahluleka ukubuyisela kulesimo lesowukuso. Still ukuze sizokwazi ukuthi senze izinto ezithile abayifuna kithi, kwamele thina sisebenze tiredly. Isingisi kwamele sisebenze kanzimanyana ukuze sizokwazi ukufeza izidingo zezidalwa esizembethe. Akukho abakwenzayo kusilekelela. Yabo mina nje ngihleli la ngingane amakhehla ozalo kaDonga kaMavuso, konke enginakho ngikusebenzele ngezikhwepha zami. Akukho okuza kalula. Yes, akukho nje okuza kalula. Ngiyababona abantu baphila isoft life, abantu bayiphila isoft life bafethu, abantu bayiphila isoft life. Kimi ukuze ngithole lo soft life leyo, I need to work hard. I was umuntu waka 10,000. So ngifuna ukuthi bantwana bakamoya, this was quite short, bekuyi short session la khona ngifuna ukuxoxela ngikhumbuza ukuthi ungalahlekelwa ithemba. Yeso, ungalahlekelwa ithemba. Ngiyazi ukuthi kunzima, abanye benu bayastruggleisha nisemsebenzini ukuthi umsebenzini it's hard. Basebenza under toxic environments, basebenza under toxic conditions. Kwesinye isikhathi kuthola ukuthi manje ithongo lifuna ukuthi uhlale phansi, lifuna ukuthi uhlale phansi likuyekisa umsebenzi, luhlezi usemacaleni wena. Nalento nje intshisekelo ukuthi asengikhathele, ngathi ngingayeka, akusukwena ithongo, selifuna ukuthi likuhlalise phansi usebenza abantwana bakamoya. Kuthola ukuthi ke umndeni wakho ubheke wena. Yeso, umndeni wakho ubheke wena, ithongo lifuna ukukuyekisa umsebenzi, lifuna ukukuyekisa umsebenzi uhlale phansi. Bonke labantu ababheke wena ngoba wena phela uyinsika, uwomisa ikhaya, bonke abantu ababheke wena la ekhaya lithi ithongo uzobenza njani. Ngiyazi ukuthi kunzima, kodwa ngiyacela njoba sisembethwe, awukho umlingo wempilo. Ayukuthi ngenxa yokuthi wena you are spiritual gifted, ngenxa yokuthi wena ukwazi ukubona imfihlakalweni yamazulu, ngenxa yokuthi wena wembethwe, you are chosen. Akusho lokho bantwana bakamoya ukuthi impilo izobalula. Yes, akusho ukuthi impilo izobalula. Ukuthi wena umbethe akusho ukuthi unomlingo wokuthi you just snap your hand and everything will be rosy. Akhambi kanjalo. Kwamele uzinikele kule ngulo yedlozi, kizinikele. Please pray. Ngiyenza abantwana indaba abantu besilisa bangazona ukukhuleka, abantu besilisa abafuna ukukhuleka. Ngimtshela umuntu ukuthi khuleka, mababonza uzodlala ngami ke lo. Dlala ngami. Please pray. Yazi angisho ukuthi ikhuleka ukuthi abracadabra boshilimo, hlala phansi uvule inhliziyo yakho, ukhulume nomveli nqangi. Cela, bika, nxusa, yenza konke. Bikela umveli nqangi konke okusenhlizweni yakho. Uma kukhona izimo ostruggleisha ngazo, buyele edolweni. Please put God first. Niyeke nale mentality yokuthi idalwe sizembethe, idalwe sizembethe, ngiyazi ukuthi akamabhenci, idalwe sizembethe zingaphezulu kwako konke, cha. Akukho ngaphansi komthunzi welanga emazulwini nala emhlabeni okungaphezulu kwamveli nqangi. Konke okuphilayo nokungaphili kuyamthobela umveli nqangi. Amandla onke siwathola kuye. Idalwa zethu sikwazi ukucela ezidalweni zethu ukuze sikholelwa kakhulukazi esikoleni sikaDonga kaMavuso amakhehla ngembethe. Angifundisa lokho ukuthi bona sebeseduze kwamveli nqangi. So bayakwazi ukuthi nisho ngikhuleka kumveli nqangi, ngiphinde ngizophahla ngincenge bona ukuthi ngiyacela ukuthi kube yini eniphakamayo ningele kuyo omkhulu womkhulu niyongxusela.
ukuthi nazi izimo engibhekene nazo la nala akasebenze yena phezulu kwempilo yami ebese asebenzisa nina ukuze nina nizokwazi ukungikhanyisela. Idalwe engihamba nazo zikhulelwa ukuthi igazi liyikho konke. Igazi yile lenza ukuthi igazi eligijima kithi, yile lenza ukuthi sikwazi ukuconnecta nezidalwa zethu esezalala. Yayibona nto leyo. So through them bona bayakwazi ukusinxenxela, ukusiphaphathela kumvelenqangi. Even though thina njengabantwana bakamoya esiphathisiwe ukuthi sineyithunywa singama messengers, siyakwazi ukukhuluma nomvelenqangi, umvelenqangi akwazi ukusizwa, akwazi ukusiphendula. But kukhona lento yokuthi we still need ukuthi sikhulume nezidalwa zethu ukuthi kazihambe phela ziyosikhulekisa, ziyosinxenxela, zisiphaphathele kumvelenqangi, ziyosicelela indlela. Yezwa lonto, yiloko engifundiswa kona esikolweni sami. So ngiyacela ukuthi nesho impilo ingaba nzima, ungasuki kule ndlela yakho yokulunga. Khuleka, phahla, cela, nxusa, bika. Abukho umzima okumele ubhekane nabo empilweni, ubhekane nabo wedwa. Buyela kumvelenqangi, khulekisa izimo. Yazi umkhuleko ukwazi ukushintsha izinto eziningi kanjani. Because wena awukholelwa umkhulekweni kodwa uzothi uma ufika esigodlweni sikadonga likamavuso, amakhehla ngembetha ayakhuleka. Izimo zakho zempilo nezimo zakho zikamoya ngizoqala mina emkhulekweni ukulwisana nazo ngaphambi kokuthi ngiye enkanjeni, ngoba sengaphiwa phela inkambe ezimhlophe. Nginiyazi sengaphiwa inkambe ezimhlophe. Before ngiye enkambeni ezimhlophe, before ngiye ewashweni, before ngiye emanzini, ngizoqala emkhulekweni. So wena why ubona sengathi umkhuleko wamelaphi ungcono kunowakho? Kodwa mina nawe siphathisiwe, mina nawe siphathisiwe, mina nawe sibiziwe sasabela. Ngisacela ukuthi ukholelwe kuwe, ukholele kulokho ombathiswe kona, ukholele kulokho ophathiswe kona, ukholele ezidalweni ozembethe ohamba nazo, ukholelwe kumvelenqangi, kumdala weinsuku ukuthi konke kuzoshintsha. Yezwa yini? Phakamela inkolo yakho. Msucabanga ukuthi konke kuzoza kalula, angeke kuze kalula. And mina angazi ukuthi yini yenza ukuthi kweyethu impilo njengabantwana abambethwe kuthi ubanzinyana. Mina sacela ukuthi uma khona ngosami umntwana kamoya ozobukela lo video lo othi mina ngalahlekelwa yikho konke before ngingamkela uhambo lami, but manje ithongo selikubuyisile. Kungenza ukuthi likubuyisile njoba linjalo, kungenza ukuthi likubuyisile sekuphendiwe. Menzacela usixoxele kuma comment section ukuthi washama umkhuleko. Yes, ebese uyasibhalela lo mkhuleko leyo khona sizothi cut and copy and paste. Yes, kweyethu impilo, because impilo inzima bafethu, impilo inzima. Kodwa inzima injalo, ngiyacela ukuthi ningalilahli ithemba, ngiyacela ukuthi ningadembeseli, kuzoshintsha. Mina nginaleyo nkoleko, it's been 2 years, almost 2 years, because ngo December bengenza unyaka ngiyome lapho endabo shuthi nginonyaka nenyanga engaki, ngikubazi April, shuthi nginonyaka nenyanga ezu4 ngiyome lapho wendabuko, ngihleli phansi ngisebenza abantwana bamvelenqangi. Ngabona ukuphapha nje, ngisase nami ngisancela, nami ngisahlupha. Yes, so ngiyacela ukuthi ungalahli ithemba. Yezwa yini? Nisho nganzima kanjani, iba nalolo themba lokuthi kuzokhanya, iba naloko kukholwa ukuthi kuzokhanya. Uma ukuthi imimoya yakho awukayihlambululi, ngiyacela ukuthi uhlambulule imoya yakho, wamukele isiphiwo sakho, ebese uyahlala endaweni yakho yokulinda. Nalento yokugcogcoba ukuthi uzosuka kulomelaphi uye kulomelaphi, usuke kulomelaphi uye kulomelaphi, ngenxa yokuthi ufisa ukulungisa impilo yakho, ngenxa yokuthi ufuna ushintsho, uzogcina ulahlekelwe imali. Uzimohlala phansi ubalo ukuthi ngihambile ngaye esigodlweni sikadonga, udonga wangilontuzana, wangihlola ngo100 rand, wangenza inhlambululo ya 1500 rand. Angibongishibhile ngedla, wangenza inhlambululo ya 1500 rand, wangikhuphuleka isuya ngo1500 rand. Ayi kwangathi kuyakhanya kudonga. Kodwa manje inkulumo kangizizwa ncancane, ngase ngasuka kudonga ngaya Ntshosho,
ngafike ngahlambulula ilontuzana ngafike ngahlola kuntshosho ngo100 rand ngase ngalontuzana ngahlambulula imoya ngo1050 rand kwathi kuyavuleka kuntshosho kwavuleka kuntshosho ngahamba ngaya kumbulazi ngafika kumbulazi ushibhile yonke intambulazi ishibhile umbulazi ngahlola abantu bese kuthi uyahlola ngaya kumbulazi wangihlola nge50 rand wangihlambululela imoya nge500 rand yebo uzolepa bahamba labo labelaphi bahamba labelaphi la uthi mawuhleli phansi usubala zonke le imali okade uyisebenzisa ukuthola ukuthi usebenzise thousands and thousands of rands mhlawumbe usufikile na 50,000 uleba uhamba nomelapha kulapho usukela uye kulimapi ugcina usungazi lokuthi ukuphila ukutholephi mhla kukhanya wazi noma angakhanyisela udonga noma angakhanyisela untshosho noma angakhanyisela umbulazi because uyaphuma uyangena wena ngizocela nihlale phansi ube sesimeni la sokulindela izimpendulo ungayeki ukuphahla izimpendulo zingakabuyi yabona njalo uma uyophahla ntambama noma ngo12 ngithi isikhathi sokuphahla u6 u12 u3 ekseni u6 ntambama u12 ebusuku u3 angithi ngiyengixoxele ngalezo khathi manifuna ngixoxele isikhathi sokuphahla uyabona ngazo zonke lezo ikhathi zokuphahla ngiphahlele into eyodwa ukuthi ngiyakhuleka boko khona omkhulu ngiyakhuleka kuzo zonke izidalwa ehlambulukile engazalwa ngezembethe ngiyakhuleka kubo bonke engihamba nabo engibaziyo nengingabazi abahlambulukile ngiyaphakama namhlanje ngizocela ukukhanyiseleka abantu abadala ngisempini kamoya izitha zingikake ngemumva nangaphambili kakukho kulungayo imali yangiphunyuka esandleni amathuba onke ngibona sengathi yonke iminyango iyavaleka kakukho umnyango ongivulekelayo ngisenkingeni ngithola ngisebishini ngikudoze ekweledini nakho ngigodoze bomnyameni ngiyacela ukuthi namhlanje ningikhanyisele izitha ziyangengama ngemumva nangaphambili namhlanje ngiyaphakama ngithi ilwane nabo bonke abalwa nami ngithi bonke namhlanje abamelana nabalwisana nempumelelo yami namhlanje abashone phansi ngiyabanyathela kuphakame mina ngithi bonke abahlangana ngegama lami endaweni zobumnyama ngiyacela ukuthi namhlanje bahlakazeke ngiyabahlakaza ngiyakhuleka ngikhulekela umsebenzi engisebenza kuwo abantu abadala njengoba nazi ukuthi abakwethu babheke mina ngiyacela abantu abadala ukuthi ningikhanyisele ngilwelene zonke izimpi zikamoya ngaphakathi kwalomsebenzi engisebenza kuwo ngikhanyiseleni kangikwazi ukuhlukunyezwa abantu bezizwe ekubeni mina ngazalwa ngembethe ngiphakama nawo wonke amakhosi empi namhlanje ngithi awahlome ahlasele ngazo zonke izikhali zikamoya abheke empini ngokuba mina lempi kangikwazi ukuyilwa ngokwami ukuqonda noma ngokwami ukuhlakanipha kodwa ngicela nina abantu abadala ukuthi ningikhanyisele ibani insika phezulu kwempilo yami lwani nabo bonke abalwana nami namhlanje bani hawu lokuvika ngivikeleni kuzo zonke izitha engizaziyo nengazazi bonke abangakhela uzungu namhlanje makube yini eniba ngaphambili eningilwelayo kulempi ngokuba amandla kanginawo sengithembele nina njalo mophahla kuze kukhanye lesimo siphehlelayo nosikhulekisayo awuyeki ukuphahla impendulo zingakabi bini sho ukuthi wena even if kuthatha 2 years or 2 months or 2 weeks or 1 week uzoleba uphahle into eyodwa ukuthi nje abakulekelele la lezi zinto eziphahlela kungakakhanyi impendulo zingakabuyi awuyeki ukuphahla izimpendulo zingakabuyi awuyeki ukulwa izimpendulo zingakabuyi ngawuyeki ukubhukula izimpendulo zingakabuyi nisho sekuthiwa kusempini uma ulwa awule ngama small letters ukuthi ngiyakhulela mina yazi baba omkhulu khona omkhulu yazi isimo nje asikho kahle azi isimo asikho kahle nje izinto nje ayihlangana mangazi ukuthi ngizokwenza njani kodwa nje namhlanje ngiyaphakama ngizophahla ukuthi salani seningilwela phela salani seningilwela konini ngikhala kanti ninani ngizwa awulwi kanjalo mawusempini awulwi kanjalo uyalwa ma capital letter ivolume unyusa ivolume kube yilontuzana uyibeke kuyi high note kuze abantu abadala namhlanje ngiyaphakama ngisempini ngilweleni
naku ngizodlala abantu bezizweni ikhona phakama nawo wonke amadoda nazo zonke izinsizwa nazo zonke impunga nazo zonke nawo wonke amabutho empi ngelweleni. Angikwazi phela mina ukuswela ngeze ngiswela isinkwane ekhona. Ayikwazi imali ukuphunyuka ezandleni sami namhlanje ngiyacela ukuthi iphakamani phansi kwalo simo sami. Uma ukuthi konke lokho kwenzakalayo phezulu kwalomzimba bele ngiphakamele ngitshengiseni la usizo lwami lukhona. Ngitshengiseni la khona ngizothola ukuphila. Ngizokwazi ukuthi ngiphume kulolu gibe engikulo uyalwa. Yezwa yini? Bengazange ngizofundisa as such but bengizonikhumbuza ukuthi bantwana bakamoya ngiyazi ukuthi kunzima. And kule season esikuyo ngathi season efanayo cause abantwana abaningi bakamoya bakhala ngento eyodwa impilo kayihlangani idalwa zithule angazi nambathulele bayisa nawona idalwa zithule. So ngiyacela ukuthi ningalahli ithemba. Ngiyazi ukuthi le nkulumo le enzima ukwembathwa konzima ze ungalahli ithemba. Yabo uma uwazi ukuthi wembethwe unesiphiwo uzele uneyingane ngisacela wenze sure ukuthi uyaliphakamela uhambo lakho uyaliphakamela ubizo lwakho njengoba impilo yakhe inzima kanje niyazi ukuthi ngithi isiphiwo siyajamba siyagxuma from uzalo lwakho uzosuka kuwe siwele ingane zakho njengoba kunzima kanje kuwe ingane yakho uma kuhluleka wena ke kuhluleka wena ukuthi bhukula umntana wakho uzokwenza njani ke sembethwe eshikashikwazi idalo esembethwe ekuliswa yithongo esembethwe sekumele ayekele isikolo ngenxa yokuthi mase esikoleni uyahayiza okanye uyawa okanye mase esikoleni incwadi vele ibe blank uthisha uyamuzwa ngesikhathi efundisa ukuthi mase yedwa kubemnyama yonke into ngenxa nje ukuthi sekumele ithongo selihleli emahlombe engane yakho lifuna ukuthi lamkele uhambo lakho uhlulekile wena uhlulekile izono zakho manje seyithwala abantwana bakho emase kufike inganeni suye sekuthamze ka10 ngenxa yakho kwesikhathi kusuke ngenxa yakho kuthola ukuthi uma wakho kwayena zangamkela uhambo lakhe wabaleka lawela kuwe mzali wena nawe uyadembesela kamanje ushaya emumva ushaya phambili ithongo likushiye liye lontuzaneni enzalweni yakho aboloko odlula kuko manje kube sekuphindwe ka10. So ngiyacela ukuthi wamukele isipho sakho ngisho ungafu sometimes ke kukhona abantu abathi ukwembathwa is not part of the plan, so no, this is not for me. Ngiyacela ukuthi no, this is not for me. Awuhlambulule eqani imoya yakho, uhlambulule imoya yakho ngesikhathi uhlambulule imoya usho ukuthi cha mina insebenzo cha, kodwa ngiyacela ukuthi nihlambuluke nihlobene ibe bahle ukuze nimandlulela ngale ningendlule ukuze manje eqela kamakhelwane ningenize ndlule nibathwalise lolusizi nenhlupheko ngenxa yami. Hlambulukani ke manje nihlobene ibe bahle. Yabo? Nihlobene ibe bahle nihlale phezulu kwanomzimba. Sihlale nje insebenzo cha angizokusebenza. Phela ukwamkela ingoli is not by force. Isakela ngoba suke sesiguleni ukufa, yebo. But awuforced ukwamkela uhambo lakho. Izimo osukubhekene nazo ezenza ukuthi ubona sengathi uyaforcedwa. Cha, usungaforcedwa. Ungakwazi ukuthi cha nisho ngaphetha kanjani nje cha ngiyahoxa ngehlise phoza yami. This is not me, this is not part of the plan. Yazi ukuthi inkosi yami benganakho okuningi ebengifuna ukusho kodwa nje ukuvuselela abantwana bakamoya ukunivuselela. Ngiyaxolisana ukuthi namhlanje I was not serious ngihamba nokhokhomelon una 16 namhlanje ngifundisa nokhokhomelon una 16 angimazi akahlobene nami ukhokhomelon uvele nje wangikhetha ukuthi ufuna ungembatha yebo ngenxa yakho khokhomelon ukuthi ukhokhomelon asithanda isingisi and amakhehla wasithanda isingisi amakhehla nezakazi engifine ngihamba nazo ezasentulo kudalo abafundile so mangikhuluma isingisi uyabona ngizwa sengibhola kodwa manje abaphakamanga ngifundisa nokhokhomelon ukhokhomelon angimazi Woni, yabo spirituality is not spirituality sinzima akusu into simple and straightforward ukwembatha. Namhlanje ngifundisa nge-16-year-old ukhokhomelon because wahamba esase uyinono ngenxa yokuthi wahamba esasemsulwa. Yezwa yini? Nazi ukuthi amanono yile ingane ephathwayo. Lutho uma nje ahamba epure. Usokwesasa ukhokhomelon 16-year-old
owashona eya kwi-farewell azange afike ku-farewell, so angazi yini yenza ukuthi angembathe mayekhuluma isingisi, mayephakama njalo ukhuluma isingisi athi take me home, lalela, don't know where home is, ngithatha ngishoniseni, yabo. So kwesinye isikhathi iy'dalwa ziyakwembatha uthola ukuthi awuhlobene nazo, anazani, but uthola ukuthi isidalwa esidlula ngomgwaqo sikubone, sikusense, sikuthande, sikwembathe, sizwe imfundomalo kuwe. Ngiyabona because ngiconnecta more with ama-teenagers, so futhi uconnecte nami. Mina nama-teenagers esikanje ngiyawa-understand because ekhuleni kwami ngangiyi-teenager yayihlupha, so ngiyakwazi ku-understand okhokhomelon ama-2K. Mina nawo siyazwana, so manje ngifundisa ne-2K. Ngenxa ye-2K ke liphakamile ngizovula i-channel kwi-Inyanda Ezulu Divine Healing, la khona ama-video la khona kule channel yesiZulu le kaNyanda Ezulu ngizowa translator to English, ngisebenza nokhokhomelon. It's just that mina naye sithole ama-common ground because uyabona ukuthi njengoba ngifundisa manje angikho serious. Abantu abamoya bayifunda into leyo, ngathi uma uzofundisa ungaba serious yabo ukuze nento oyishoyo bazokwazi ukuyamkela. Manje sasemncane uyadlala, so kusamele mina naye sixoxe sibe we on ku common ground ukuthi sisebenza kanje, uma sebenza kanjani before siqale lento yokurecord. So ngizonishare. Okay, uma umntwana kamoya uthola ukuthi you don't understand, there's a communication barrier, isiZulu awusizwa, but uyayithanda imfundiso zengane amakhehla ozalo kaDonga likaMavuso. Ngizoqala i-channel ngisamele sifundisane nokhokhomelon engifundisa naye manje, yabo. Ifundisa namhlanje nje ayihlangene, ngiyaxolisa but simebhekene nazo. Kusamele sifundisane, sihlale phansi sibe ne-meeting nokhokhomelon wami ukuthi lalela, mina nawe sofundisana ngesingisi because kule channel le amakhehla nezalikazi awasifuni isingisi. Ngaso sonke isikhathi uma ngithi ngizokhuluma i-English ilimi liyagoqana, I can't articulate myself in English kuleli khasi leli kaNyanda Ezulu la kufundisa khona uDonga nomzilikazi kaMashongana. uDonga nomzilikazi kaMashongana sebekhulile, abafundile, so izingisi abazwani naso sidalwa. Ilimi lami livele shwabana kube ngathi cha ngifundile, ngathi isikole nanzange ngize bafethu ngiyasazi isingisi. It's just that I can't articulate myself kule channel le. Ngizovula i-channel gama layo kuzoba iNyanda Ezulu Divine Healing, la khona wonke ama-episodes akule channel la ngizowa translator into English. Ngilekelela i-2K lami ngihamba nalo elivelela ngikhetha nje ukuthi lingembathe, angilazi namalingazi, asihlobene ngokwegazi but lihamba nami manje. Inguli enzima, yeah. Then ngizoyishare, mhlawumbe ngizokwenza ama-episode awu-5, ngizotranslate ama-episodes awu-5, then mese ngiyanisharela i-link kwi-description box ukuthi uma ukuthi ufuna imfundiso ngesingisi in English, you can just go kuleyo channel leyo and you will receive all the teachings from this channel ngesingisi. Yeah, ngiyazi ukuthi session namhlanje beyi-mess, ngiyaxolisa. Ngiyazi ukuthi niyalonga idatha lenxiseni kuzohlangana. Kuzohlangana kancane yeah, ngiyaphatha ke. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyathemba ukuthi even though bengisebenza ne-2K but I was able to make sense. Ngiyanthanda nezo. Please continue to like, subscribe into this channel. Ngiyabonga kakhulu, ngiyanthanda. I really appreciate you. Ngiyanthanda kakhulu, ngiyabonga kuwo konke engenzela kona ukuthi ngisase khona kuleli khasi, you're still watching ama videos ami sisakhulisana. Ngithi update obumnyama kuvela ukhanya, ngiyaphatha ngishaya isandla phezu kwesinye. Amago, ngiyathobeka.